Manipur sai kan soi mo tange Manipur changa kan mele ten no kele tu kina po kan kom na te kan soya Manipur chungchang thu emene ki kan constitution to en ila hil poi mo ma kan ngai chu ka hiat chu sang ka jakwa som rukle pani pathum chungti nimni ulale ngate imphal lamang local churachan puran localin an thusoi kan ma tha chunga chuan kan khet na masa college kan kalai ania sutat changa an lo sabito MNF constitution kan tel kan thuthum puya kan ti chu mizo na ha te song mun tina mi te ro re na khat nuaya om hi athil tumani mizo na ha te song ro re na khat nuaya om tir hi MNF thil tumani ina nga chuan kan ham development chungchang tu kan pipu dan kan culture le kan sa kwa hal na ama tu zong khai kom na chu pathian le kan ram tan kan ram le pathian tan kan tilo pathian le kan ram tan engi meaning aum je chu ram bin betu nam bin petu trong le cham dam na bin petu kan pathian tan adu anga na thok turin zo ram le anam le ami pui le atong khan dei mang turin MNA phian athil tu ani chu kan pathian du dan le anna tho tur adu anga kan ram kan nam mi puiten man pathian tan kan ram pan chu pathian le kan ram tan ti na ani Manipura hian kan bisong na tam takan oma Burma tam takan oma katilai chongin chong taila East Pakistan tam ta Tripura Assam le hundang tam takan om ambai ro chu Thetiram in Sia omte kan ni lo chuan ro riang na khat waya ta kan mizo te chu ko som ni som thum chu America rama Delhi an lo som se ka ro riang na khat waya an om na ram ka da alem lo ma se na bar maram ne kan ni East Pakistan ne tu na Bangladesh ne Manipur ne Assam ne Tripura ne Kali ne emene thuchung thui pe chu mizo na pha zong te ro re na khat nuaya om kha atum amar chu kan founder puting aten alo tiangin khati nai kan Burma chu independent ram East Pakistan chu independent ram ani khami kha mizo nambu menina ma ala natura chon tel lo tu tiani hang khachu tel ri lo tu ram dan fore na mi chu let's dam lo let's chua lo let's sap chongin soi taila la redeem lo minga emene foi tu masa ulal ding ale ho ten kha Burma mi te Pakistan mi mizo ching te ga chu minga chuan kan da chu iridenta yani unredeemed land redeem Latin chonga la redeem la chan chua hi do iridenta
Agai mene chong masahanya ilote ilange amatu India ramami kacu chang chua ke ani ram khata om kanni jo gamin unau kanni rore lakhat goya kan om tu lani Manipur unau te Assam lamami te Tripura mi te mundangami ram insia om kacu rore lakhat goya kan om tu lani tika MNF thu chong basani chu pulang ding ale MNF kan mi masate ala ani chumi ang chuan Manipura na shatakin Churajan pura namtin kanunau telen meeting name sangad kwa somrule pani patung solver ni kacil kata kan rumano hanlo kala chuan rom soya judak chuan kan pugiu na pegan paitiu na pegan maru na etc ang telen kan an chukom teka roban rena enge kanin som kanin lakom na tur ming niang ti po an soy mun khop mai attend to National Assembly Mar National Union Party National Union National Front ka atam boka udei na trong kam tala National Front ni oi going to National Front kan koma international meeting ni himane katia ole ramboy makan khatiam kan Manipur sanda o ma anlonga adop ya ramalo boita a Mizoram ka sang ko somru karwa alo boita a Mizoram kanti China administrative ram duai underground sorkari administrative area palia kanchena atira tuan northern area eastern area southern area western area ammairo chu amindang kan tuata a hong puibung area kapung hong puibung dam kapung lurbung solam chu run kanti run bung kanti ke hirun bunga an secretary masapir kanya pujang chu ka run bunga chief commissioner ani anin zuichi run bung parlam panga secretary kanya tichuan sangka da ko samru paru September that ulen cabinet meeting secretary run bunga minda khan adi district kha kita lam kalam pangte kangkok pinam pang depte ilam Mizoram chungte district khan fama kanchena chuda chon deputy commissioner kanda a tichuan poisa kha mual kha ukholiana ho Pua bate ho kan treasury an oma chumi ne na changchon run bung ta tur ka zukla a kanau ka kalpui trasia mane eta la luang pon la patangin ngau palama kita Manipura Burma a kan an khosa Churajan pura kan DC a puchal dai la bate ho ke kan poisa kata pedia dia ani anbat sabji cucu sangka jatuh somru paru disin war kata jangkan Manipur ayen wa kanlo la suminu cholo teilabin Manipur operation kan fakta a somru pasari ani moka tijuan in kamna kan dia Manipura kan unaw detan takinan duara anti a kini bo kan duara kan dia
Manipur trongin underground kan lo chua lima upau ko se deu le kan lo thok chua ka kita wai ko changa da kan lo kala Manipur chonga kan unau te tam tak underground ho an lo chua ani ti chuan sa lo ko som lu pasai som lu parkiat alo kal ta a hati khop khan political thune antisin ne martar ne Manipur so martar te tisen hebi aizol bielama martar vanita kandisi puchaku ne ko ni chule Manipur kan unau omte tisen le so kan Manipuram sa kan nam baptisma lope ani voina ko an thantam tak muduram kepo mana ka bakal kan ka bakal tom ani chutiang chuan Manipur kim kan go spinin kan ha in kan thisenin an ha in baptis adaunita Tijuan sangkat ko som sarili paruka India sarkar ne India na kan naita chuta kan tel chu India nama kan unaute khatina kan bi takin adom lian perju Manipur hing tininian state kan ni don point state pakhata role na pakhat noya kan om tur ni ka kan channa nasa ani a kei tur taraka omta duro nuapo kan senior vice president kan deputy chief minister udin secretary ani a India sarkar ne an India ka anur na nasab ato kinga kan nur na po Manipur kan unaw tere mundang mi tere rural na khat noya administrative area pa khat noya kan om turani nanti jus kan nur na sa India sarkar ne min chana juda min chana ju petian kan phi sa ko ta heti hian ayin siap ani asap tongin kan sian masange kan phi sa ko point number so pakhat na heti hian ayin siaka the question of unification of Mizo inhabited areas of other states to form one administrative unit was raised by the MNF delegation. It was pointed out to them on behalf of the government of India that Article 3 of the Constitution of India prescribes the procedure in this regard, but that the government cannot make any commitment in this respect. Mizo chongin Mizo te lua chin ram state dangabi te po rural na khat administrative unit khat nuaya kan om turani ti MNF delegation te chuan an puron ken poimo unraised ani amar chu anni ne na India sarkar ina ashil chu hetiang thila chun India Constitution article pathum na yan ati dandur chiang takin a prescribe asia ka
prescribe the procedure in this regard. Hetiang role rail na kat nuaya, state kat nuaya, dan durju. India Constitution Article 49 Chiang takin asorifia a prescribed act. But that the government cannot make any commitment in this respect. Hemi tuan India Sarkarian mat tukan soy lebang commitment kan lebang ay kantilaw kantilaw Constitution a procedure article 49 India perfect miso na hakte state kadaru rel na khatwaya tura eminent dedication ina andron tihim India Sarkarin commitment kan tilawang hetiam to India Constitution article 49 on federal a procedure India Constitution article 49 chuan hetiana insiaka formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states. Parliament may by law form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states or parts of states or by uniting any territory to a part of any state. Ada kacu kacierto mainga Parliament da ninati hechu article patumna chun state pakhatatanga satha state danape anilule state arlaksiam anilule adulang zela soi koma state arsiam chungzong zongzu at a vika Parliament indana tijuan Constitution article patumna at a vik hemi ram hemi state as there durani hemi den welcome coming state and siam den isong at a vik ani Indian Constitution article 49 at ya he receive gandiaten kanera answer to comment pe kamayo Manipur hotel verose tudi kati comment pe kamayo India Constitution article 49 year pe to when they do in whole amar to receive gandia sorry pe Andile Manipura in Unau Pekin Rowell la Katloya kan tu nali tin chan patokinin changa edi kopian kum song kan in viet chung yan nang nin minor na sa antana in soisa in Manipur a cheng Unau te chu ingatile angoi chiap si in man soy silo antan inur sakain beina sa inur sak in beina sa te moy vex juvangin ini nge mo kan soyang ni ka kaning chache na ani juvangin aile kata dangana ni sia tafang vanga Manipura kol til chitin rain lo swapta una le andron alta a ayim fala amizong natha boybo a churachanpur kangpo piria amizong natha boybo ameitei boybo mizong par soidan taka anei du muheksu akumfa muheksu untita boyta chur mai tununa ta meu chun Manipura kan Unau te chun khai kan dang kan neyo imfala lu le chu soilo imfala kan ile lo ko transhan atunta police officer pon himlo MLA minister pon himlo
chân chín bù mi bọn hiếm lộ với ta phép mày đi chú thủ nó cần anh với nó cần soi thủ là chú tiền đi chuan vì số nó bắt chén cần u nào tin hết thì hiến Manipur state program na khi hết thì hiến Manipur kan viso na thak chen na administration ki area ki tiana ong turani mirot puita chau min champion puita chau ram ti an om sap zau ma se kai ni chuan ma sanga ta to zo nei de le kong tin renga thu soi tu khan hun nu nu nga at papamangin thu soi to kha chu adong song tu de aring apia chandam na ani to aring lo chu chandam de cho bên Manipura hian heti hian in di turani Mizoram state in del turani del heti hian in on turani kan rom ti don lo chu ti lo chuan kha political formula kha min rom bar lui min rom impose in ti da ange nang ma ne changin lo chou lo si chenong par in na ka chan dam na na nei te lo mani ei rin hai Manipur kan kukiu nau te maru nau te paitiu nau etc te khaile ei kan du hetian political solution kan du anti inti angai chu ti lo chu ke ni hetian in ta na cha te ron par lui ron impose kan du lo chu ti lo chu na kin ha nang ma ni nge ye chu ni alo chu tu na pi chun ke ni chu independent kan ti chun independent kan du kanan declare chun ram due kala silai ne na in beya outlaw kan di angai atla omari kati lai chun ma se tu na chun India Constitution article pathumna alka angkam ke ni hita kanong dom hita so kanong dom ei kan du aga tu na chun chun so cho wangin tu na chun hei hi kan Manipur mizo na tha pu nau tere mundang mi te ne na kan sa chu apulin chana ngai ke ni chuan ruk malama khatijat kan ti to ramboi chuin khatijat in thi to kan thi to kha go spin kha thi sena baptism kan lo na pui to rem na kan siam dom point kanin rem na ako da chuang ka India sarkar point uncertified in kan visa ko ta ko kan ta to apia lam chu in mo kan chu ti lo chuan Rajiv kan ti soyang kan in soi sak mi pui te enga tingen moi reng ini tam tong turom to lo reng chu wangin tu na Mizoram iu ti bang dari China an to lo te Manipur kan una ten moi kata ati te reng ai le tu na nge le ina kaunta kang chel motor lo kala daram timi rita infalina kang suratan purina kang pokpina kang vai guaita tuna anron auri dam takchu Manipura hian meitei rama hian meitei hong chen na le Manipur state keili chon mun kan nei ta lo chuao thong chu tam kho ole khala ma chu eng tia kan unau te yen nge kal zen antum tiero chu kan lo in don ani an malin an ti lo chu mi te mi na bar lui impose political demand cho pada chi do ani en police tu na chuan kai har na lo har tura khaile pile ku chongin sa thlai lo chuak ru le
càng mấy chuyện ở khu này thì càng mấy ta là vì cái tí cho là khen ta cho nên Manipur cần u nào tên ăn cần là tu ăn sâm ăn xiêm mà ăn la lâu thì là mình tu là cho ta cho vàng mình các cái tiếng nghe kia là cho cần tên ăn mà là chú em này vì là cần tên chú ni chỉ là cái sợi dấu nát ha tê râu rèn là nuôi á râu rèn là khát nuôi cần tu mà chú gospel chú ram buổi mai cần phi là ram buổi nữa administration sonin cần han kuah pa ti chuan ral do na thi senin nun nain baptisin cần han confirm to cho vangin yo nuan nuwa Papa nếu mà soi nếu bị chuan tiền đều cần khá bác chú thì mấy nào cũng đọc rồi các anh cũng phạm đọc đọc lệ chú mà đi chân đầm nán đi xua khai đi nằm ai đọc chú vẫn mà đi bù ra bị tên anh đi chân đầm nán anh mà đi nằm thọ anh ai lâu bùi chú đi rồi chuan em bên này phiền mà nó cho đi bù lâu đây cái tên chú cũng ăn lâu đi đọc khá là đi như vậy hi kan so chuan yun Manipur boya chuan kan fechu maya kan to pin chan kan la ke point Amit Shah Union Home Minister thi to patran la Manipura ren na om na turin ta su po na Manipur Chief Minister kanin ti merhiat chapoka ubirena kan phone na ko ini amaju asatul tula ain suaka amami te meite ide keimani mi te kan mi zong na tha kanisia ain biak leite talama ka phone ni alatu to boy ni ken dani eng po ni se kan ti thi to chu Manipur kan zong na tha unau te tam kan ita kami kanti deyangin bufai ko kanti yang ang kanti damdoi kanti kong chikim brengin vitamiti labs ko na turin home ministry Manipura and secretary apoy mo ito kanti motor kanti chow ati kay chin chow kanti tuna po tui vai nei atsak to labang motor lian akal kay labang dia ichuan NHIDCL repair to the kanmanora tuna chuan motor lian kalngamina omleta anong dia kako hey to pinela mama kan zel engemo le chiadange tin police duty po kanda belzel khati ko kan ati thei songsom hichu kan dia apia lampo kan na din huam fika kan una te tan yan at ena song zoma kan lo trăng toàn khan thu na po trăng le zil turin kan in huamani ti kan sen yami amaro tu kan chan lak dang chung an mani Manipur kan unau ten anon chok ve ngai ka ole ka Manipur lam sai ni sena